ngerti biang. Biang. Dayu sebuah gelik. Pasti sebuah gelah tunangan. Saja Haji. Nanging biang takut. Dayu nyerot. Haji pasti ketua biang. Haji tengah suin yang Dayu tunangan sareng nak jabe. Dayu digeriya Ji. Namun digeriya kau kan jebos Ci. Dayu. Dayu Chandra. Tapi Ji Chandra. Kiane Dayu. Aji seorang biang. Jagi mataken. Dayu sampun berdua tunangan. Sampun biang ini nak jago. Nak jago. Sudah. Tapi ya dia ampun tersalah ngagane. Aji tengah selang Dayu Dayu. Ji. Orang tunangan Dayu benjang mereka. Jadi tunangan Dayu kan dekat dekat. Mana jelas Ji. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Tentang napi ni king aja. Aja senyak ada ya Dayu. Aja senyak Dayu nyiron. Ngeji, yang ini dia serang Dayu tempatnya. Begitu. Semua Dayu jadi. Bos Diki berkas sana yang dapat beja. Beja ke ibu saja. Dia lagi belakang gede. Kan ada Chandra kan lah tunangan. Tapi sarang nak jabe. Tapi becik ni ke bos. Tergantung Gus Haji. Namun zaman jadi yang penting okan Gus bahagia si mandang kaste. Ri, memang Ri. Ada berita baru Ri. Wih, berita apa tuh? Nawang kan Dayu Chandra sebelas tuango ada aja nih. Bah, ulang apa tuh? Ulang ketunangan cak ada Arya. Sebelas tuango mungkin sama dari di Kasto. Bah, pantesan. Tapi Haji harus fanatik sih. Bos hitungan Kasto nawang Ri. Terlalu fanatik saja. Weh, kemudian ini Febri hari Niki liwat mantan bos. lewat tapi nguping. Kan bos, dia kan nguping Mak Febri nih nguping. Wajah dua biang gosip di kantor. Amura bos. Begini kan? Yang Aji sengedang mah restu sarang Dayu. Ajak Dayu ngerti sarang tunangan deh. Iya Ci, bajang tiang aja nguping. Dayu makanya napi nih ke tugas biang. Dayu, sayang Dayu ada tunang Dayu berarti makin. Iya makin ragane Diki mau karya tugas biang. Malah juga seragane rau. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Diki Dede. Swastiastu. Kan dia lagi. Tentang napi nih ya. Gede. Jadi biang ngurain pasti kadang lewat pejalan gede sarang Dayu. Biang sarang Haji sing idang emang restu teken gede sarang Dayu. Nih dia. Napi sana yang mawenan ketemu. Gede nawang. Gede ada sabar. Haji sarang biang sampun kan emang restu. Nih dia. Lamun ketel tiang lagi mau pamit ya. Nggih, udah urusan. Dayu, tiang pamit nggih. Ini gede. Depan supaya makan.